Sifatul hadiyata asyarata ti sifat kang kaping 11 wasaniyata asyarata lan kang kaping 12 min sifati saking pira-pira sifat Allah Ta'ala hale mahaluri Allah iku asamu sifat sama wal basru lan sifat basar wa huma lan uti sama lan basar iku sifatani sifat loro qaimatani kang tumetep karone iya sifatani bidzatihi kalawan zat Allah Ta'ala hale mahaluhur ya Allah ya ta'alluqani cuman talqarani iya sifatani bikulli mawjudin kalawan sakabeh kang mawjud ayan kasipu tegese nerima ebre bihima sabab sifatani opo kullu mawjudin sakabeh kang mawjud mun kasifatun kang narima ebre lahum maring Allah Ta'ala bisamihi sabab sifat samane Allah wa basarihi lan sifat basar Allah ziyadatan halewuh alal inkisyafi ngatasi narima ebre biilmihi sabab ilmune Allah wa zaidun uti zaid wa amrun lan umar wal haitu lan bilik iku yasmau ngadangu sapa Allah Ta'ala hale mahaluri Allah zawatiha ing pira-pira zate kabeh wa yabsuru lan ningali ya Allah ha ing kabeh wa yasmau lan ngadangu Allah sauta sahibi sauti ing sora kang andone sora wa yabsuru lan ningali Allah ing iya sawat ae asawata tegese ing sora fa in kulta lamun ngucap sira sima'u sauti tingadangu sora iku zahirun kang zahir wa musimau dati zaidin anapun tingadangu dat jaid anapun tingadangu dat jaid Wadatul haiti landat bilik iku gori dohirin orang nono kang dohir wa kadzalika halekaya mangkono madkur saking iye guru dohir ta'alluqul basari uti cumantel sifat basar bil aswat kalawan sora liana no aswati satune pira-pira sora kutus mau dendangu ya aswat pokok boloko kulna mangka ngucap ingsun yajibu ing lapad yajibu wajib alaina ngatasi ingsun opo al imanu iman bi annahuma satune sama lan basar iku muta'alliqun kang cumantel karone iya sama lan basar bikulli mawjudin kalawan sakabeh kang mawjud nu aya wa amma kaifiyatu ta'alluqi anapun uti pertingkah cumantel iku fahiya maka te kaifiyah iku majhulatun kang den samarkeun lana kedawe ingsun wallahu maka ti Allah Ta'ala iku yasma'u ngadangu Allah data zaidin ing dat jaid wala narifu lan ora wuri ingsun kaifiyata ta'alluqi sami ing pertingkah cuman tulis sifat sama biha kalawan ya dat zaid walaisa ora nono wal muradu kalian karepaken iku anaha iku anahu satune Allah iku yasmau ngadangu Allah masya zati zaidin ing lumaku dat jaid liana sima masyihi satune ngadangu lumaku nek zaid iku dahilun kang menggon fi simail aswat nguping pira-pira sora wallahu ti Allah Ta'ala iku yasmau ngadangu Allah al aswating pira-pira sora kullaha sakabe aswat balil muradu balik tauti kanin karepaken iku anu satune Allah iku yasmau ngadangu Allah data zaidin ing dat jaid wadusata tegese dat jaid ziyadatan halewuhur ala simai masihi ngatasi ngadangu lumakune zaid masalan umpamane lakin la na'rifu tetapi ini orang-orang ingsun kaifiyata taluki simailah ing cumantel ngadangune Allah Ta'ala binafsi dawat kalawan date pira-pira dat wahadza utawi kelaiki kuma barang kulipa kanin perdi bihi kalan mas sapa sasu awak-awakan min zakarin saking wong lanang min zakarin saking wong lanang wa unsan lan wong wadon wa billahi iku tetep kada Allah atau pikuti taufik wa dalilu tidalile ala sami ngetase sifat sama wal basari lan ningali ku qauluhu dawan Allah Ta'ala hale mahaluri Allah innallaha satuni Allah iku samiun dat kang maha ngadangu basirun tur dat kang maha ningali walam urisiro anna ta'alluqa sami satune cuman tel sifat sama wal basari lan ningali binisbati hale tetap dinisbatkeun il hawadisi maring pira-pira kang anyar iku ta'alluqu suluhiyin qadimin ta'alluq suluhi qadim
qabla wujudiha sadurunge wujude ieu hawadis wa ba'da wujudiha lan ing dalam sause wujud hawadis iku ta'alukun tanjiziyin hadisin ta'aluk tanjizi hadis ay anaha satune hawadis ba'da wujudiha sause wujud hawadis iku munkasyifatun kang narima ibrah lau kada Allah ta'ala hale mahaluri Allah bisami sabab samani Allah wa basri lan sabab basar Allah ziyadatan hale wuh alal inkisapi ngatasi ibrah bil ilmi sabab sifat ilmu falahuma iku tetap kada samalan basar ta'alukani ti ta'aluk loro wa ma binisbati anapun dinisbatkan lahu maring Allah ta'ala hale mahaluri Allah wa sifati pira-pira sifat Allah iku fa ta'aluku tanjizin qadimin maka ta'aluk tanjizi qadim bimana kan maksud anadzatahu satu nedat Allah ta'ala wa sifatilan pira-pira sifat Allah iku munkasyifatun kang narima ibrah lahu kada Allah ta'ala hale mahaluri Allah azzalan ing dalam zaman azali bisami sabab sama Allah wa basilan sifat basar Allah fayasmau maka ngadang ya Allah ta'ala zatain dat Allah wa jami'a sifatilan sakabe pira-pira sifat Allah al-wujudiyata kang bangsa wujud min kudratin saking sifat kudrah wasamin sifat sama wa gurihima liyani kudrah lan sama walan na'rifu lan arawih ingsun kaifiyata ta'aluki ing pertingkah cumantel wa yabsuru lan ningali Allah ta'ala halemul ya Allah zatin dat Allah wa sifati lan pira-pira sifat Allah al-wujudiyata kang bangsa wujud min kudratin saking sifat kudrah wa basar sifat basar wa gurihima liyani kudrah lan basar wala nadri lan arawih ingsun kaifiyata ta'aluki ing pertingkah cumantel wa mati barang takodama dari madingin ma iku ana sama satunya sifat sama wal basara iku ya ta'alukani cumantel karone iya samalan basor cumantel karone iya samalan basor bikulim mawjudin sakabe kang mawjud waman emana ize huwa iku hati mai qura'yu sanusi pamicara Imam Sanusi waman lan ulama tabi'ah kanut manhu Imam Sanusi wa huwa Imam Sanusi ku al murajahu kan den unggulkeun wakila den ucapkeun apa ana sama satune ngawenga satune sama ngadangu iku layat ta'ala kura cuman tala sama illa bil aswat yang ingkalan pira-pira sorak wal basra lan satune ningali iku layat ta'ala kura cuman tel basar illa bil mubsirati angin kelawan kang den tingali wasamullahi tingadangu Allah ta'ala iku laysa oranono iya sama iku biudunin kalan kuping wala samakhin lan ora liyang kuping wa basaruhu lan utipan ningali Allah iku laisa ora basar iku bihad kotin pang dilang netra wala ajapanin lan ora talapakan netra karena sama bersih Allah wa ta'ala lan halai mahaluri Allah andalika saking kabeh uluan kalan zukur kabiro kang rosa asifatu salisata asyarata asara uti sifat kang kaping 13 min sifati pira-pira sifat Allah ta'ala iku al kalam sifat kalam wayati sifat kalam iku sifatun qadimatun kang tumetep bidati dat Allah ta'ala laisat orang kalam iku biharfin kelan huruf wala sautin lan orang nasora munazzahatun kan den bersihkeun ani taqadumi saking tihela wa ta'khuri lan pandori wal i'rabi lan murab wal bini lan mabni bi khilafi kalamil hawadisi perbeda kalam pira-pira kang anyar walaisa oranono apal muradu kan karepaken bi kalami kalam Allah ta'ala hale mahaduri Allah al-wajibati kang wajib akli lahu kada Allah ta'ala iku al-alfadhu syarifata pira-pira lafaz kang mulia al-munazzalata kang den turunkeun al-alfadhu syarifah ala nabi ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di anna hadihi satune kila iki al-alfadhu syarifah liana hadihi satune ngade yang fadu syarifah iku hadisatun kang anyar wa sifatal qadimata lan satune sifat kang qadim bidati datala talaiku qadimatun kang qadim wa hadihi utawi kila iki al fadu syarifah iku mustamilatun kang ngurung ala taqaddumin tihla wa ta'ahrin lan pandori wa irabin lan murab wa surin pira-pira surat wa ayatin pira-pira ayat wa sifatul qadimatu utawi sifat kang qadim iku khaliyatun kang su anjami dzalika sakabeh mangkono madhkuru falaisa toranono iku fian dalam iye al-fadu syarifah apa ayatun pura-pura ayat wala surun lan ora pura-pura surat wala ya rabbun lan ono mu'rab liana hadihi satune keliki ayat iku takunu ono iya hadi kulil kalamil mustamil maring kalam kang ngawangku ala hurufin pura-pura huruf asatin pura-pura surat wa sifatul qadimatu sifat kang qadim iku munazzahatun kang den bersihkeun anil huruf pura-pura huruf wal aswati lan surat
kama kaya barang takodama nerima dingin emah walaisa toranono apa hadihil alfadu syarifatu iki pira-pira lafaz kang mulia iku dalatan kang nuduhkeun ala sifatil qadimati ngatasé sifat kang qadim bimana kelan maksud ana sifatal qadimata satuna sifat kang qadim iku tufamu dan paham ya sifatul qadimah minha saking alfadu syarifah balma balik tauti makna yufamu kaden paham ma min hadhil alfadi saking kila-kila lafaz iku musawin kang mapada lima maring mana yufamu kaden paham ma minas sifatil qadimati saking sifat kang qadim laku sifat lamun dan belaku sifat lamun dan bukakan anak saking isun apal hijab bersami nalan ngadamu isun ha ing ieu ayana sifat fahasiluhu maka ti hasil qali ku anal alfadha satuna pira lafaz hadikan iki kota dulu nuduhkeun ya alfad ala makna ning atase maknan wa hadal makna utawi kelaman iku musawin kang mafadaan lima maring makna yufamu kaden paham mak minal kalamil qadim saking kalam kang qadim al qaimi kang tumetep bidzatihi kalawan zat Allah taala fahris maka nemen-nemen sira ala hadal farqi ngatase kila iki ngabedakeun fa satune kalakuan iku yaglitu kaluluputan di dalam ma sapa kasiruna ulama akeh wa sama lan den aranan apa kulun saban-saban seji minas sifatil qadimah saking sifat kang qadim wal alfadi syarifah lan pira-pira lafaz kang mulia Qur'anan ing Qur'an wa kalamullahi lan ing kalamullah bila anal alfadha syarifata angin satune pira-pira lafaz kang mulia iku makhlukatun kaden damel maktubatun kaden tulis fi lahil mahfuz nam lahil mahfuz nazala nurunkan biha kalawan ia al-fadhu syarifah sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ala nabi ngatasé Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da an nuzilat ing dalam sausai dan turunkan ia al-fadh di lailatul qadar ing dalam lailatul qadar fi baitul izzatin lam baitul izzah mahalun yaiku panggonan fi sami dunia lam langit dunia kutibat dan tulis ia suhub itu kutibat dan tulis ia al-fadhu syarifah ya al-fadhu syarifah fi suhufin pira-pira lembaran wa hudiyat lan dan telakan ya al-fadh fi dalam suhuf wakila dan ucapkan apa nuzilat dan turunkan ya al-fadhu syarifah fi baitul izzati yang dalam baitul izzah dapatan wahidatan kalawan balanan kang sawiji sumanazala sumanuzilat dan turunkan ya al-fadhu syarifah ing atas nabi sallallahu alaihi wasallam fi 20 orang puluh apa sanatan tahun wakila diucapkan apa fi salasi wa 20 ing dalam 23 tahun wakila diucapkan apa fi hamsin 5 wa 20 25 wakila diucapkan wakila cenah apa kana ono ieu wakila diucapkan kana ono ieu suhuf iku yunazzalu dan turunkeun suhuf fi baitul izzatin lam baitul izzah fi lailatul qadar lam lailatul qadar bi qadri ma ukuran barang yang zilu kang tumurun ma kulla sanatin ing saban-saban tahun walam yunazzalan wa turunkeun ieu ma fi baitul izzati lam baitul izzah dapatan wahidatan kalawan balenan kang sawiji waladi uti perkara atau Al-Qur'an nuzila kanin turunkeun ieu ladzi ali ngatasé Nabi sallallahu alaihi wasallam iku al-lafdu lafad wal makna lan makna wakila diucapkan apa nuzila dan turunkeun ieu Al-Qur'an ali ngatasé Nabi nuzila dan ali ngatasé opal mana makna nuzila dan turunkeun ali ngatasé Nabi opal mana makna faqat balaqa wa talafala nerima beda-beda sapa al-qaila ku ngucap kabeh bihada kalawan iki kawal faqala daw sapa badum sapali ulama abaro gawe ibarat sapa nabi sallallahu alaihi wasallam anil mana saking mana bil al-fadil pira-pira lafaz min indi saking sadingan nabi wakila diucapkeun alladzi abaro kang gawe ibarat ana saking al-fadil sapa Jibril malaikat Jibril alaihi tetep ing atase Jibril assalamu tika salamatan wa tahqiqul tikawal kang tahqiq kang bener iku annaha satuhuna ieu al-fadhu syarifah atana fi al-fad iku nuzilat dan turunkeun al-fad lafdan kalawan lafad wa makna lan makna wa bil jumlati lan kalawan kasimpulan pasifatul qaimah maka sifat kang tumetep bidati dat Allah taala iku qadimatan qadim laisat ora nono ieu ayana al-fad laisat ono ieu aya sifatul qaimah iku biharfin kan huruf wala satin sora wa taskala lan bilang-bilang angel sopal mutazilah
wujud kalamin ing wujud kalamin gori hurufin pira-pira huruf pajaba mangka ngajawab sapa ahlu sunnah bi anna hadisan nafsi satuhune caritaan ati iku kalamun kalam ya takalamu larasan bi kan kalamun sapa asas awakan bi nafsi atine saus min gori harfin saking ana huruf wala sautin lan ora ana sora faqada wujida nyata tinemu apa kalamun kalam min gori harfin saking ora ana huruf wala sautin lan ora ana sora wala salan ora ana apa murud ahli sunnah kang den karepaken dening ahli sunnah iku tasbihu kalami nyarupakeun kalam Allah taala bi hadisin nafsi kala hadisun nafsi li anna kalamah satune kalam Allah taala iku qadimun qadim wajah hadisun nafsi utawi hadisun nafsi iku hadisun hadis bal muradu balik tautikan den karepaken dening ulama dening ahli sunnah iku aradu ngerad alal mutasilati ngatasi mutasilah fi kalim ucapan mutasilah la yujadu ratinu apa kalaman kalam min ghairi harfin ora huruf wala satuna sura wa dalilu wujubil kalam wa dalil wajib sifat kalam lo kada Allah taala iku qauluhu dawan Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa kalamullahu Musa takliman wa kalamalan larasan sapa Allah Musa Nabi Musa takliman kalawan larasan temenan faqad asbata nyata netepkeun ya Allah li nafsi maring date Allah kalaman ing kalam wal kalamu ti sifat kalam iku ya talaku cuman tel bima kan barang ya talaku cuman tel bihi kalawan ma apa ilmu sifat ilmu minal wajibi saking wajib ahli wal jaisi ahli wal mustahil akli lakin ta'alluqul ilmi tetapi ini ta'alluq sifat ilmu biha kalan kabeh iku ta'alluqun kisyafin ta'alluq ngebrehkeun gimana kalan maksud ana satune kabeh kumun kasifatun kan nerima ibrah law kepada Allah ta'ala halim ya Allah bil ilmi sebab ilmu Allah wa ta'alluqul kalam itu sifat kalam biha kalan kabeh iku ta'alluq dilalatin ta'alluq nuduhkeun gimana kan maksud anu satune kalakoni kulo kusyifa lamun bukakeun ahuna ing dalam kene panggonan ana saking isun apa hijab wa sami'na lan ngadang isun ala kalami sifat kalam al qadim kang qadim la fahimna yakti maham ingsun sadaya ha ing ieu kalam minhu ha ing dilalah minu saking kalam disurahkan boleh surahkan mah sekarti boleh ngajing acara tuh ngajing tak mun eta kang raja baheula lamun bubar jam 11 ngalamun ya penting aja mana ming sore hari malam biasanya sok jam 7:30 nggak mulai naik kan jam 7:30 naik 9:30 jam 10:30 beres ya 10:30 jam 11 beres lah met lah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul hadiyata asyarah, sifat ke-13, sifat ke-11, sifat ke-12 dan sifat sama jeung basor. Sifat ngadangu jeung sifat ningali. Wa huma sifat sama jeung basor teh dua sifat anu tumetep ka data taala. Ya ta'alluqani bi kulli mawjudin ta'alluq kana sakabeh nu aya hartosna sakabeh anu aya kadangu jeung katingaliku Allah kadenge sadayana datna urang kadenge jeung katingali sifat jangkung kadenge katingali sifat pene kadenge katingali sora kadenge jeung katingali pokona sakabeh nu aya kadenge jeung katingali coba gitu teh ayan kasifu ebreh bihima ku sabab sama jeung basor kulo mawjudin sakabeh nu aya jelas kadangu jeung katingali ku Allah wajiban kana rek bangsa wajib akli aw jaiz santa bangsa jaiz akli pasamu sifat ngadenge jeung sifat ningali teh ya ta'alluqani bidati cumantel kana dat Allah taala
wa sifati jeung kana sifat Allah taala ay annadzata tegasna dat Allah jeung sifat teh mun kasyifatun ebreh ka Allah bisami ku sabab sama jeung basorna. Jadi dat Allah kadangu jeung kati ngali, sifat wujud cidambako kadangu jeung kati ngali kitu. Ebreh jelas sadayana ziyadatan luwih ngaluwihan alal inkisafi kana ebreh bi ilmi ku sabab ilmuna Allah. Jadi jelasna ku kadengi jeung ku katingali luwih tibatan jelas ku sababnya ho. Jadi ada unsur lebih gitu. Misal urang teh nyaho di dia teh aya mufassirat gitu. Saha teu apal ngaran teh Arab teh lah kabeh. Aya saha nih? Ya saha? Hah? Tiat namanya tiat? Hah? Ijom. Aya tuh neng eta tah. Carapa. Neng sana? Sangaran? Neng Salamah, aya tuh Neng Salamah. Neng Anissa. Oh, Neng Anissa gitu. Bosen buah puasa sesanya. Mana misal Neng Nisa itulah artisnya. Mana deh tah apa nyaho apa teh nyaho aya Nisa di dia nya nu geulis kawati-wati dah kabina-bina eta kenal segan we jab aya milikna jab eta nyaho tapi can jelas pisan da kakara nyaho ieu teh pas kula masir tu lawarung ciupah ka paredan ene gok teh tepang sareng Nisa. Assalamualaikum. Sareng cahaya ini kenapa nih cahaya aya teh Nisa ya Allah. Katempo wajahna kadenge sorakna ebreh teu ayeuna jelas teu? Jelas. Cik jelas keneh ku kakaranya ho atawa jelas keneh langsung kadenge jeung katingali? Jelas. Jelas keneh ku kadenge jeung ku kati tibatan jelas kunya nyaho gitu. Jadi inkisab bisami wal basar ziyadah melebihi daripada inkisab ku sabab ilmu gitu. Wa Zaidun Jaid wa Amrun Umar wal Hayat bilik yasmaullahu ta'ala dawatiha. Datna Jaid datna Umar datna bilik Allah kadangu dawatiha kana datna wa yasjud Allah katingali datna Jaid kadangu katingali wa yasmau sauta sahibi sauti Allah ngadangu kana sorakna anu ngabogaan sorak wa yabsuru bahkan sorak Allah katingali ay asauta katingali atas sorak Allah lain mungkul kadenge. Fa in qulta lamun anjeun ayeuna ngomong nanya sima usauti dohir ngadenge sorak kaharti wa amma sima zati zaidin wa zatul haiti geur dohir ngadenge kana datna Jaid ngadenge kana datna bilik eta mah henteu ka harti. Wa kadzalika talukul basara nya kitu keneh kontakna sifat ningali bil aswat kana sora ningali kana sora asa teu ka hartos li anna sawat li anal aswati tusmu faqat sabab sora mah wungkul bisa ka denge kulna ngajawab urang sadayana. Yajibu wajib alaina ka urang al iman percaya pokona sok ulah sok lobagane wajib urang iman wajib urang percaya bi annahuma bahwa sama jeung basatei muta'alliqani bi kulli mawjudin cumantel kana sakabe anu aya nu aya kadenge jeung katingali teu kudu ka harti nu penting Allah mangadenge jeung ningali kitu ge sekap. Wa amma kaifiyatu ta'alluq adapun carana Allah ngadangu carana Allah ningali ieu mah majhulatun lana disamarkeun ka urang gitu dan Allah taala Allah teh ngadangu yasmu data zaidin ngadangu kandatna Zaid walam narifu kaifiyata talafi sami jeung teu uninga carana ngontakna sifat sama biha kana dat kumaha carana Allah ngadang kana dat eta teh pante apal walaisal muradu annahu yasmu masadati zaidin maksadna lain Allah ngadange kana leumpangna Zaid li anna sima masih sabab ngadangu kana leumpangna Zaid madakhilun fi samail aswat asupna kana ngadenge sora
Wallahu ta'ala yasma al aswat, Allah ngadangu sorak jeung sakabehna. Balil muradu maksudna yasma'u data Zaidin, Allah ngadangu kana datna Zaid, tegasna datna Zaid ziyadatan ala sini masih